Inka TV West bwanyuma yo kumanyisibwa hambera mbishomero rya Kahengye Primary School twirukangira muri Nyamununga tabona kanso muri kajara Ntungamo okwerebera na gitu kandi tushangira Abeegi bari kushomera ahansi y'emiti. Abeegi abandi tubashangire bari kumaganira hantebe batineho kuhandikira omucyombeko kiriyo mu mbera mbi. Ahansi biti bikajunda byajunzire twagezaho twakoramo ururepeya amabata y'iguru kugajunzire naronda ba rurepeya bataho bakora n'amadirisa n'inki byona kugira ngo abana babase kubona iyo kwegera konka mu ryecho abana enjo akwiri kwika mbatwaruwe kanisa utari kuyumba utari kusindikana. Mukuru w'ishomerera nagira ngo hine cycweka cya classe cyereze kutera abana kandi okutushangire bahereze kuhaterekeraka. Mbwene ukibano ugamba no muzire aje ngutakubasa kasta abana n'aba government ibizimbe n'ibya government mbwene ubu ngutindi cyo kubasa kuyamba ucangu utari kohereza abana yishomera kuja kweka. Kandi mbwene cyo tukuzireho na cyabazire no bacyembekire icya government nikiri ya chonka mbwene hati twinoboremeze bw'iki kizimbe abazire tubakubasa kandi nangwa mbwenu tukatimpa na kubugamba mpeho utakabinyo utabitaho. Headmaster nagira ngo bari kureba enjura yenda kugwa abana babirukangiza mu kanisa ahabo kutinangwe bibina bitabagwera kandi kiretera no kwega kutabo abo kwa abana no bahunga bagira ngo ikizimini kiza kubatera kandi bacika no mu kanisa atabwo ubwinje bw'abana abo kwa nyina abana bena anana babiri ushanga abana nabwe batashumake abaza mu kanisa abegesa nabo bazamu ate ukwegesa ushanga kubazamu ukurekana abarano bayombera aha barano bagambira aha kandi abana no mayano bashisha bazo mu kanisa no shanga mbwe ni yone yaho entebe basurizo ko umucucu buryo kandi twakweta kwenda. Ecyombe ko kiriyo mu mbera mbi kikombe kwa baziro mu kagwaro kumirwenda nkaga kandi Kahengye Primary School n'abana 82 omubuze bya P7 aha abana 31 omwana umwe akiza mu idara ryo kubanza abandi 30 biziro mu idara rya kabiri. Gacencwire gusa.